Мукаддес Рамазан айы девам etmektevi Кырымның әрбір көшесінде ифтарлар кечириле. Бүгін біздің тақымымыз Зуя касабасының 40 азизлер жемесінде болуна. Айны бу жемиде әр күн 300-ге якын адам топлана. С первого дня священного месяца Рамадан в мечети поселка Зуя каждый день шумно и многолюдно. На вечерние разговения здесь собираются и взрослые, и дети. Местные жители с большой радостью принимают участие в коллективных ифтарах. Биыл біз дин жемиетінен лаф еттік, меселеге келдік, әр күн yapma ниет еттік. Cemaat pek tartıldı buğa, çünkü günde pek yaxşı biz bu iftarlarımız birinci günden başlap, her gün ola. Öyle bir soyu kele ya kutuğa taşlay, öyle bir soyu kele Abdullah'a bana bizden bu iftarlık diye Allah razı olsun. Tünyan oldu bir vaziyet, işte yine böyle bir ana baba ballarının beraber kendileri iftarga babası çıkardı, işte aşçısını verdi. Bir de baksam 7. sınıfta okuyan kız çıktı. 200 gümüş çıkardı. O da ben de vereyim dedi. Ben baktım ya kızım dedim. Sen daha ne yok dedim. Ben bunu topladım dedim. Ben de koşayım bu iftarlık. Ben dedim maşallah eğer böyle halkımız olsa biz o gekterimiz, geleceğimiz var. Ne için degende iftarga balaban emniyet verirler adamlar. До начала вечернего приема пищи осталось немного времени, и на столах уже практически нет места. Они уставлены сладостями, овощами и фруктами для гостей. А по кухне в ифтар-хане разносится аромат главного угощения – шурпы. Традиционно коллективное разговение в мечети началось с молитвы и коллективного намаза. Активное участие в ифтарах в Зуе принимают и дети, ведь для них это опыт, возможность узнать о культурных и духовных ценностях и традициях. Бек чух яшлар келелер, ярдым етелер бізге. Біз уна бек қуанамыз. Епсі ораза тұталар яшларымыз. Бұл ифтарларны еметлері біздің адетлеріміз. Бұл яшларымыз бұл адетін көріп, бізден огреніп, озын неслеріне огретерлер. Все собравшиеся гости – это односельчане, соседи, родственники, которые в особой атмосфере тепла и единения проводят каждый свой день в месяц Рамадан. Очень рады, что наш народ такой сплоченный. Безде куйде епс адамларымызы пек güzel, пек яхшы адамлар, мераметлер. Епсі бір-біріне ярдым ете, сау болсынлар. Епсі конушалар, бір-біріне ярдым етіп, абли балабан ифтарлар япай. Аллаға 100.000 кере шүкірлер olsun. Мен rahmetli kaynanam büyük okumuş bir apa edi. O kadar aveset edi, camiler açılsın. Adamlar barıp namazlar kılıp, bayramlarını hürmet etip yaşasınlar dep. Ana bizlerge şunçuk nasip etti. Allah Teala bizge bu ne deyimiz camini, bu aşkanalarını, bu sofralarını koymağa yardımcı oldu. Ende bizim kolumuzda yer bir şey. Bizler gelip yaraştırmak gerekmiz. Көп yerlerde bolam, көрем, Зоя cemiyetin birligi көп nemelerge örnek. Birinci mında böyle iftarhane yapıldı. Көрем, din cemiyeti yaxşı işli, imam yaxşı işli. Ana o halkın birleştire. İftarhane rık-marık tolu bolaydı. Bala, çaka, ana birlik şodan gelir. На протяжении долгих лет местные мусульмане своими силами строили мечеть и ифтар-хане. В этом году провели капитальный ремонт внутри культового сооружения и продолжают заниматься благоустройством его территории. Бұл енді böyle bir sağ olsun bileki ballarımız oldu. Gelip camimizin içine niyetlendiler tamir etmeye. Niyetlendik. Okumuzga de buna daha da bir yasa başladık. O Allah kısmet etse bizim ballarımızga ders, mektepkhane Müslümanca olacak. Buna bu iftarkhane olgandan son o kadar bir birlik oldu. Bu kadar cemaatimiz buna özünüz gördünüz bunda. O kadar istekler var. Buna bu mübarek cami iftarkhane milletin cemaati bunda topladı. Главная цель коллективного ифтара – это духовность и единение, возможность для каждого жителя ощутить тепло и щедрость особого месяца Рамадан.